صلح وطن در جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بس و عزیز و مقدس است. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор аст мустақиман аз телевизиони тоҷикистон. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархат хабарҳо. баргузории маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ кафили пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19. идомаи тадбирҳои тарғиботӣ дар шаҳри Душанбе. хуруҷи мавҷи дуюми сирояти бемории COVID-19 дар аксари давлатҳои дунё. тадбирандешии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъмини аҳолӣ бо маводи доруворӣ ва табобати ройгон. таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ. ҳамин сол бо 18 хона навъҳои гандуми гуногуне ҳам маҳаллӣ ҳам навъҳое ки дурага кардем гирдага сордем нишондодҳои хуб астанд. тақвияти иқтидори содиротӣ ҷамъоварии мева дар хоҷагиҳои ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. тадбирандешӣ дар самти баландбардоштани маърифати ронандагон беаҳамиятӣ нисбат ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ошкор гардиданд. бунёди 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ноҳияи восеъ инфрасохтори соҳаи маориф такмил меёбад. имрӯз ба прагӣ манамун норасоие ки ҷои нишасте ки дар муассисаҳои таълимии ноҳия вуҷуд дошт аз байн бурда шуд. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбат сарони давлатҳо як қатор масъалаҳои марбут ба муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Россияро мавриди муҳокима қарор дода, доир ба масъалаҳои алоҳидаи минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор намуданд. ҷонибҳо аз вазъи вобаста бо сирояти коронавирус ки дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамону хеле ҳам муташанниж боқӣ мемонад изҳори нигаронӣ карда, дар хусусияти тадбирҳое ки ҷиҳати паст кардани хатари паҳншавии бемории сирояти COVID-19 дар ду давлат андешида мешаванд, мубодилаи иттилоъ анҷом доданд. дар ин зимн президенти Тоҷикистон аҳамияти суръат бахшидан ба ҳамкориҳои ду давлатро дар соҳаи тандурустӣ таъкид карданд. ҳамчунин ҷараёни хуби рушди ҳамдастии Тоҷикистон ва Россия дар дигар арсаҳои ҳамкорӣ аз ҷумла муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, робитаҳои гуманитариву фарҳангӣ ва дар соҳаи таъмини амният таъкид карда шуд. дар баробари ин идомаи шарикии самарабахши ду давлат дар чорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи сарони ду давлат қарор гирифтанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Тоқаев барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст. муҳтарам Қосим Ҷомарт Кемелевич дар иртибот ба эълон кардани рӯзи миллии ёдбуди қурбониёни бемории сирояти COVID-19 дар Қазоқистон бо таманниёти шифои ҳарчи зудтари комил ба ҳамаи гирифторони ин беморӣ ҳамдардии амиқи худро ба мардуми бародари Қазоқистон иброз медорам.
اطمینان دارم که تدبیرهای جدی از جانب حکومت جمهوری قزاقستان جهت گرفتن پیش راه خطر سیریت این بیماری اندیشیده شونده نتیجه های ثمره بخش خواهند داد. تاجیکستان وضعیت وابسته به سیریت کرونا ویروس را که در مقیاس جهانی همان و خیلی هم متشنج باقی میماند با نگرانی عمیق پیگیری می‌نمایند. تهدید افزایش یابنده بیماری کووید 19 ما را به تحکیم هرچی بیشتری همدلی و دستگیری یکدیگر و متحد کردن تلاش‌های بهر رفع آن وادار می‌نماید. با استفاده از فرصت آمادگی جانب تاجیکستان را جهت رسانیدن کمک امکانپذیر و مساعدت همچنین گسترش همه‌جانبه مناسبت‌های شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان تاکید می‌نمایم. امروز تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با اشتراک اعضای حکومت مملکت رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن رهبران مؤسسه و اداره‌های دولتی جلسه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار جلسه مسائل تامین امنیت اوضاع‌خواری جمهوری، سرعت جمع آوری محصولات کشاورزی، کشتی تکراری، اندیشیدن چاره‌های سانیتاری گیگینی دایر به پیشگیری و تبابت بیماری سیریت کرونا ویروس، آمادگی به دوره تیرماه زمستان سال‌های 2020-2021 و دیگر موضوعهای مبرم امروز مورد بررسی قرار داده شد. در جریان کار مجلس حسابات شخصانی مسئول معاون سروزیر مملکت گل محمدزاده دولتشاه، وزیر کشاورزی سلیمزاده امان‌الله، وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب عثمانزاده عثمانعلی و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی عبداللهزاده جمال‌الدین وابسته به وضع کارهای کشاورزی، غنوچنی حاصل، رفت تطبیق سفارش‌های حکومت کشور اوید به افزایش دادن میدان کشتی کارتوشکا، تامین بازار داخلی، صادرات میوه‌جات و سبزیجات به خارج مملکت، آمادگی به کشتی تکراری، تدبیرهای پیشگیری و تبابت بیماری سیریت کرونا ویروس، تیاری تشکیلات و مؤسسه‌ها به دوره زمستان سال‌های 2020-2021، اجرای نقشه کارهای سازندگی، وسعت کارهای آبادانی بهر استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی، آماده‌سازی مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی به سال نو خوانش شنیده شد. در بخش کشاورزی وابسته به استحصال محصولات، به راه ماندن کشتی تکراری، تامین بازار استعمالی داخلی کشور با محصولات تر و تازه در همه فصل‌های سال، استفاده با ثمر گرمخانه‌ها، اجرای نقشه کشتی زراعت‌ها بخصوص کارتوشکا، وسیع کردن میدان کشتی تکراری از حساب غله‌دانگی‌ها، لوبیاگی‌ها و جوار مکه، ذخیره مواد اوضاع‌خواری در سردخانه‌ها و تامینات میوه‌جات در بازارهای داخلی به مسئولین سفارش‌ها داده شد. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون توجه اعضای حکومت کشور، رهبران وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را به وضع امروزه جامعه جهانی، تأثیر عامل‌های بیرونه به اقتصاد ملی، خطر بیماری سیریت کرونا ویروس در جهان و تأثیر منفی آن بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای عالم جلب کردند. پرزیدنت مملکت به حکومت کشور، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، رهبران وزارت و اداره‌ها سفارش دادند که با مقصد فعالیت باثبات اقتصاد ملی جهت کم کردن تأثیر منفی خوف‌های بیرونه به آن و تامین فعالیت منتظم تمامی ساحه‌های اقتصادیات چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جهت ترغیب طرز حیات سالم، پیشنهاد توصیه متخصصان ساحه برای رعایت قاعده‌های سانیتاری گیگینی، تامین مرکزهای سلامتی با مواد دارویی دستور و سفارش‌ها داده شد. اینچنین تمامی رهبران مقامات مرکزی و محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار شدند که ذخیره و امکانات‌ها را وابسته به غمخواری نسبت به طبقه‌های نیازمند، بهتر گردانی خدمت‌رسانی‌های طبی و پیشگیری کردن بیماری سیریت کرونا ویروس و پیشبرد کارهای فهماندهی در بین اهالی اوید به تازه و آزاده نگاه داشتن محیط محلی زیست، کارگاه و انشاءات و رعایت قاعده‌های بهداشتی گیگینه شخصی به طور ثمرناک استفاده برند. با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر رسانه‌های اطلاعاتی کشور
супориш дода шуд ки оид ба истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасон бо истифода аз имкониятҳои ҳар як оила коркарди хонагии меваю сабзавот ва захираи зарурии маводи хӯроквориро дар хонаҳо бештар тарғиб намоянд. дар охири кори маҷлис президенти мамлакат раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои дар сатҳи зарурӣ доир кардани маъракаи зимистонгузаронӣ истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар шароити камобӣ омода намудани иншооти соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба давраи зимистон захираи кофии маводи хӯрокворӣ захираи ангишт ва дигар сӯзишворӣ таъмини барқу гармӣ ба муассисаҳо ва аҳолӣ дар фасли зимистон омода кардани марказҳои барқу гармидиҳӣ тайёр кардани муассисаҳои миёна ва таълимии кишвар аз ҷумла донишгоҳу донишкадаҳо литсею коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳо ба соли хониши 2020-2021 оид ба вусъати корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. тибқи хабари ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 13 июли соли 2020 6595 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардид. то имрӯз 5278 нафар аз ин беморӣ шифо ёфта 55 ҳолати фавти шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст. дар як шабонарӯзи охир 50 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шуданд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ, амнияти шаҳрвандон ва пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал меорад ки аз хона бе ниқоби муҳофизатии тиббӣ берун набароянд, дар нақлиёти ҷамъиятию шахсӣ ҳатмӣ ниқоб истифода баранд ва дар марказҳои савдою бозорҳо бо гулгашт ва хиёбонҳо низ ҳатман бе ниқоб нагарданд. аз дастфишорӣ ҳангоми салом ва ҳамдигарро ба оғӯш гирифтан худдорӣ намуда қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. тибқи иттилои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар аксар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мавҷи дуюми ин бемории сироятӣ хуруҷ кардааст. барои пешгирии бемориҳои марбут ба сирояти коронавирус сокинони ҷумҳурии тоҷикистонро зарур аст ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя карда аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. ҷараёни корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ бо мақсади пешгирӣ аз сирояти бемории COVID-19 дар мисоли пӯшидани ниқобҳои тиббӣ, истифода аз маводҳои безараргардонию риояи фосилаи иҷтимоӣ дар ҷаласаи навбатӣ гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мавриди таҳлил ва натиҷагирӣ қарор дода шуд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо дар назардошти дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати пурзур намудани тадбирҳо ҷиҳати пешгирӣ аз эҳтимолияти мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 аз намояндагони сохторҳои дахлдори шаҳр ва 4 ноҳияи пойтахт ки роҳбарии гурӯҳ ва зергурӯҳҳои кориро бар уҳда доранд, вусъат бахшидани корҳои тарғиботиро миёни аҳолӣ талаб намуданд. ҳамчунин гурӯҳҳои ҷудогонаи корӣ ки ба он раисони шӯроҳои шаҳраку маҳаллаҳо ва фаъолони касбу кори гуногун шомиланд, корҳои фаҳмондадиҳиро дар шаҳраку маҳаллаҳо, кӯчаҳо, манзилҳои зист ва биноҳои баландошонаи истиқоматӣ тақвият бахшида ба аҳолӣ бори дигар ҳушдор медиҳанд ки бениқоб ба кӯчаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ набароянд. дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шуруъ аз имрӯз гурӯҳи дигари корӣ аз ҳисоби кормандони масъули сохторҳои дахлдор бо усули хона ба хона фаъолияти худро оғоз карда миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. ин ва дигар дастуру супоришҳои раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба аъзои гурӯҳи корӣ расонида шуд. ҳамзамон зарур шуморида шуд ки ин қабил корҳо дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ боз ҳам пурзур гардад. зеро тавре иттилоъ дода шуд, шомгоҳон дар ин маконҳои фароғатӣ шумораи нафарони бениқоб бештар ба чашм мерасад ва ба гурӯҳҳои корӣ дастур дода шуд ки бениқоб ворид гардидани сокинонро ба ин маконҳо қатъиян маън намоянд. бо вуҷуди коҳишёбии шиддати сирояти бемории коронавирус дар кишвар, сокинонро мебояд эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои беҳдоштро риоя карда аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. бояд гуфт ки дар баробари гашту гузори рӯзонаи сокинон, инчунин шабона низ ин гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тақсими ниқобҳои муҳофизатӣ ба нафароне ки дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бениқоб гашту гузор менамоянд
бештар карда шавад. Зеро гарчанде нафарони бениқоб рӯзона кам ба чашм расад, вале шабонгоҳ мушоҳида мегардад ки шаҳрвандон гурӯҳ ва дар баъзе ҳолатҳо сокинон бо аҳли оила ва фарзандони худ бениқоб дар хиёбонҳои пойтахт гашту гузор менамоянд ки ин метавонад ба саломатии худи онҳо ва дигарон хатар эҷод кунад. гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Сино сафарбаргардида аз боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Александр Мироненко ва хиёбони Сино фаъолияти худро шурӯъ намуданд. зимни наворбардории гурӯҳи эҷодӣ мушоҳида гардид ки то ҳол анбӯҳи зиёди одамон ҳам рӯзона ва ҳам шабонгоҳ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бениқобҳои муҳофизатӣ гашту гузор менамоянд ки ин амал боиси авҷ гирифтани мавҷи дуюми бемории COVID-19 мегардад. намояндагони гурӯҳи корӣ ба якояки ин нафарон эҳтиёткорӣ хусусан доир ба бастани ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва истифодаи маҳлулҳои антисептикӣ ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятиро фаҳмонида ин амалҳоро ҳатмӣ шумурданд. риояи гигиенаи шахсӣ, фосилаи иҷтимоӣ, даромадан бе ниқоб ба ҷойҳои ҷамъиятӣ ин шиору овезаҳое ҳастанд ки дар даромадгоҳи бозору мағозаҳо ва ташкилоту корхонаҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Душанбе насб карда шуданд. тадбири мазкур барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 амалӣ шуда дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳӣ идома дорад. ин ҳам дар ҳолест ки аллакай дар аксар кишварҳои ҷаҳон хуруҷи мавҷи дуюми он ба қайд гирифта шудааст. ин навбат аз тарафи кормандони сохторҳои марбута аз ҷумла маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим ва маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ тадбирҳои тарғиботӣ ва фаҳмондадиҳиро дар ҳудуди бозори Меҳргон ва маркази савдои Душанбе мол гузарониданд. тӯли ҳафтаи дуюм аст ки корҳои оммафаҳмонӣ пурзур гарда бо ин мақсад дар марказҳои савдои бузурги шаҳри Душанбе дар бозорҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои оммафаҳмонӣ гузаронда аз ҳисоби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи имконият бо ниқобҳои тиббӣ ба нафароне ки бениқоб гаштагузор мекунанд онҳоро ба ниқоб таъмин карда истодаем. новбаста аз оне ки корҳои оммафаҳмонӣ дар байни ҷомеа пурзур кардааст ва нафароне ҳастанд ки ин тавсияҳоро риоя наменамояд ва ман ҳамчун мутахассис ҳамчун табиб ба он шаҳрвандоне ки қоидаҳои санитарии бедоштиро риоя намекунанд даъват ба амал меоварам ки баҳри ҳифзи саломатии худ ва ҳифзи солимии хешовандон тавсияҳое ки аз ҷониби табибон дода мешавад ба пуррагӣ риоя намоянд. мавриди зикр аст ки аксар маврид коршиносон хуруҷи такрории ин бемориро дар беэътиноии сокинон нисбат ба қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ арзёбӣ мекунанд. ҳангоми риоя накардани қоидаҳои гигиению набастани ниқобҳо ва инчунин риоя накардани фосила дубора метавонанд ки ба ин беморӣ гирифтор шаванд. аз ин рӯ сокинонро зарур аст ки қоидаҳои гигиенаи шахсиро ба таври ҳатмӣ риоя намоянд. тавсия медиҳем ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшидани ниқобҳоро ҳатман риоя намоянд. аз соҳибкорон ва харидорон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар вақти харидорӣ намудани маҳсулотҳо ҳатман фосилаи иҷтимоиро риоя намоянд. пӯшидани ниқоб яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ намудани бемории сироятӣ мебошад. ҳамчунин аз тарафи масъулон дар даромадгоҳи бозору мағозаҳо ва рақаҳои иттилоотӣ вобаста ба огоҳ намудани шаҳрвандон насб карда шуд. ҳар нафаре ки вориди бозор ва нуқтаҳои савдо мегарданд ҳатман ҳарорати бадани онҳо санҷида шуда дастони онҳо безарар гардонида мешаванд. дар самти мӯътадил нигоҳ доштани ҳолати санитарӣ бошад ҳар як фурӯшанда муваззаф гардидааст ки бо эҳсоси масъулият тозагии атрофи дукон ва нуқтаҳои савдоро таъмин намояд. раванди хариду фурӯш дар бозору дигар нуқтаҳои савдо таъмин будани ҳолати санитарӣ таҳти назорат қарор дорад. ин усул боис бар он гардидааст ки вазъи санитарӣ дар ҳудуди бозор ва дигар нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ таъмин гарданд. нуралӣ сафомиддин, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии мавҷи дуюми бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар шаҳри Кӯлоб чораҳои пешгирикунанда татбиқ карда мешаванд. маврид ба зикр аст ки дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини сеҳатии омма ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва паҳншавии дуюмбораи ин беморӣ дар шаҳри Кӯлоб ситоди доимоамалкунанда фаъолият дошта аз ҷониби кормандони соҳаи тандурустӣ ва дигар сохторҳо чораҳо андешида шуда корҳои фаҳмондадиҳиро миёни аҳолӣ бозору фурӯшгоҳҳо терминалу нуқтаҳои мусофиркашонӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ пурзур менамоянд. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим риёсати тандурустии вилоят дар минтақа маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар бозори марказии саховат ва нуқтаҳои савдои хӯрокаю маводҳои гуногун растаҳои бозор ва дорухонаҳоро аз назар гузаронида барои пешгирӣ аз ин беморӣ ва ҳифзи саломатӣ ба онҳо тавсияҳо доданд ва ба шахсони бениқоб ниқобу буклетҳои тарғиботӣ дастрас намуданд. зеро дар чунин ҷойҳои ҷамъиятӣ риоя нагардидани масофаи иҷтимоӣ
اجتماعی و دیگر حالت‌های بهداشتی به چشم می‌رسد. در مرکزهای سودا و دکان و فروشگاه‌ها باید مسافه بین خریدار و فروشنده در مسافه نه کمتر از 1.5 تا 2 متر حتما رعایت کرده شود. سوداگران و خریداران قاعده‌های بهداشتی را حتما باید رعایت نمایند. ساکنان در جای‌های جمعیتی بی‌نقاب گشت گذار نکنند. از دستفشانی هنگام سلام و همدیگر را به آغوش گرفتن خودداری نموده قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. کشیدن خط سرخ این خط محافظتی میان خریدار و فروشنده می باشد که این عمل را کارمندان مرکزی تشکل طرز حیات سالم در بازار مرکزی سخاوت و دیگر مرکزهای سودای و داروخانه‌ها عملی نمودند. کارمندان این مرکز با ماموریت بازار در یک جایگی خطهای نگهداری فاصله را در نزد همه دکان و فروشگاه‌ها تشکیل می نمایند. از جانب مرکز تشکل طرز حیات سالم در دیگر بازار و فروشگاه‌ها نیز خطهای نگهداری فاصله‌ای براه مانده شده کارهای فهماندهی را بیشتر می نمایند. همچنین گروه‌های کاری از مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تأسیس داده شده در جلسه‌های ستاد شهری پیوسته شرکت نموده اید به پیشگیری و مبارزه بر ضد بیماری سیرویتی کرونا ویروس کووید 19 و موج دومی آن کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها مسئولین ساحه موظف گردیده کارهای ترغیباتی و فهماندهی و گیگین شخصی با اصول خانه به خانه در حدود شهر و دهات کلاب براه مانده می شوند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلاب. اخبار. در ناحیه یوان ولایت ختلان گروه کاری اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری سیرویتی کووید 19 تأسیس داده شده است که به ساکنان کارهای فهماندهی را در کوچه و محله های حدود ناحیه و موضع های سیر و گشت ساکنان دایر می نمایند. ولی در رفت نواربرداری مشاهده شد که امروز بعضی از ساکنان خلاف معیارهای ضد اپیدمیوی عمل کرده از استفاده نقاب و رعایت گیگین شخصی برای پیشگیری از پهنشوی بیماری سیرویتی که در شرایط کنونی ضرور دانسته می شود فارغبالی می کنند. قطعی قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی، استفاده حتمی نقاب‌های محافظتی طبی و رعایت فاصله اجتماعی در شرایط پهنشوی بیماری سیرویتی کرونا ویروس با پیشگیری سریع و خروج موج دوم این بیماری در مملکت مساعدت می‌نماید. اساساً در سمت پیشگیری از خروج با سرعت این بیماری خطرناک رعایت قطعی طلبات طبی و بهداشتی مهم است. امروز در برابر اینقدر کارهای تبلیغاتی تشویقاتی که از جانب ساختارهای دخلدار در بین اهالی گذرانده ایستاده است هنوز هم می‌بینیم اون نفرانی که از همین قاعده‌های اولیه را رعایت نمی‌کنند مخصوصا در جای‌های سیر اهالی در مغازه‌ها در بازارها همین نقاب‌های طبی را استفاده نمی‌کنند. امروز شهروندان ناحیه یوان به شهر دوشنبه سفر می‌کنند مشاهده می‌گردد که اکثریت آنها بی نقاب با همون جای‌های سیر اهالی وارد می‌گردند. گرچنده ستاد جمهوری اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سیرویتی کووید 19 اوید با بی اهمیتی ساکنان در سمت رعایت قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی ابراز نظر نموده پرزور نمودن چاره‌های نظارتی و فهماندهی را مهم ارزیابی نمودند ولی در ناحیه یوان در این سمت بی‌مسئولیتی به نظر می‌رسد. محمد مومنزاده، فرهاد واصف، فیروزی موسی. اخبار. خروج نمودن موج دوم سیرویت بیماری کووید 19 در اکثر دولت‌های دنیا جامعه جهان را نگران نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات مربوطه برای واردات و تامین داروری‌های ضد ویروسی که برای تبابت سریع بیماری کرونا ویروس ضرور است، تمام تدبیرها را عملی می‌نماید و سالمی جامعه را در محور سیاست خود قرار داده است. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. امشب و روزها اکثر کشورهای جهان برای پیشگیری از موج دوم کووید 19 حفظ سالمی اهل بشر با سیرویت کرونا ویروس مبارزه میبرند. با مقصد پیشگیری از موج دوم کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان تامین بیمارخانه‌ها، مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی و داروخانه‌ها با داروری ضد ویروسی، مول‌های طبی و طبابت سریع وقتی بیماران کرونا ویروس در مملکت چاره‌های قطعی و مشخص عملی گردانیده می‌شود. توجه اساسی بیشتر به مسائل خدمت‌رسانی‌های طبی، همچنین نگردیدن داروری ضد ویروسی، تامین لباس‌های مخصوصی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب، محلول‌های آنتیسپتیکی و بی‌ضررگردانی، تامینات بیمارخانه‌ها با تجهیزات طبی و دستگیری طبیبان روانه گردیده است. توری از خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اطلاع دادند برای تامین داروخانه‌ها با مواد داروواری و مول‌های طبی در مملکت 105 شرکت دارووارد کننده فعالیت می‌نماید و در 6 ماه سالی روان با مبلغ 328 میلیون و 936 هزار و
331 сомонӣ доруворию молҳои тиббӣ ба мамлакат ворид гардидааст ки нисбати воридоти 6 моҳаи соли 2019 30% зиёд мебошад. айни замон тамоми беморхонаю дорухонаҳо бо доруҳои зидди вирусӣ, маҳлулҳои антисептикӣ, дастпӯшакҳо, ниқоб, либосҳои махсуси муҳофизатӣ ва дигар молҳои тиббӣ таъмин мебошанд. масъалаи худсарона баланд кардани нархи маводи доруворӣ низ таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода шудааст. дар акси ҳол дар асоси кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 555 беасос баланд бардоштани нархҳо нисбати нафароне ки ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд санади маъмурӣ тартиб дода хоҳад шуд. таҷриба дар баъзе давлатҳое ки бо мавҷи дуюми сирояти коронавирус рӯбарӯ гаштаанд нишон дод ки беаҳамиятӣ зоҳир кардан ба паҳншавии сирояти COVID-19 риоя накардани қоидаҳои гигиенӣ санитарӣ метавонад солимии аҳли башар ва умри инсонҳоро зери хатар гузорад, чунки паҳншавии шадиди мавҷи дуюми COVID-19 низ сарҳадҳоро эътироф намекунад. бояд фаромӯш накард ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тамоми талошҳоро баҳри таъмини беморон бо доруворӣ, хизматрасониҳои баланди тиббӣ ва солимгардонии аҳолӣ амалӣ намуда истодааст то мардуми тоҷикистон зиндагии солим ва осоишта дошта бошанд. зульфия раҳимзода, баҳодури истам, фирӯзи мусо, ахбор. мавзӯи дигар: барои боло бурдани иқтисоди мамлакат рушди соҳаи кишоварзӣ нақши муҳим дорад. натиҷаҳои мусбати фаъолият дар парвариши зироат дар ноҳияи ишкоши маскӣ сол то сол ҳавасмандӣ барои рушди соҳа меафзояду хоҷагидорон майдони кишту парвариши сабзавоту ғалладонагиҳоро васеъ мегардонанд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар ноҳияи дурдасти ишкошим 3500 хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию оилавӣ фаъолият менамоянд ки аслан самти фаъолияташон ба зироаткорӣ нигаронида шудааст. сокинони ин ноҳияи кӯҳистон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ аз ҳар қитъа замин оқилона истифода бурда талош менамоянд ки эҳтиёҷоти оилаи худ ва бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд. дар ноҳияи ишкошим дар майдони 2512 гектар кишти баҳорӣ гузаронида шудааст ки аз он 355 гектар кишти картошка, 49 гектар кишти сабзавотӣ, 1464 гектар ғалладонагиҳо кишт шуданд. марзи маъмурии ноҳияи ишкошим 365606 гектар майдони заминҳои корами обӣ бошад, ҳамагӣ 2512 гектарро дар бар мегирад. имсол ҳосили интизориро аз навъҳои тухмиҳои ватанӣ олимони соҳа 220-230 центнер муайян карданд ки аз 1 гектар хоҷагидорон метавонанд 20 ё 25 тонна картошка гиранд ки дар шароити кӯҳистон ин ҳосили хеле назаррас аст. дар пойгоҳи таҷрибавии ишкошимии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон олимон барои баланд бардоштани ҳосилнокии картошка ва ғалладонагиҳо дар қитъаҳои таҷрибавӣ якҷоя бо хоҷагидорон корбарӣ менамоянд. вазифаи асосии мо мана кормандҳои илмӣ мо асосан ба тадқиқоти ва корҳои селексионӣ картошка баъд навъҳои ғалладона мана сару кор дорем. ба ғайр ҳамин картошка мо навъҳои гуногуни гандум қатъиян сару кор дорем ки натиҷо бад нестанд, хубанд. ҳамин сол то 18 тонна навъҳои гандуми гуногуне ҳам маҳаллӣ ҳам навъҳое ки дурага кардем гирбага сордем нишондодҳои хуб астанд. пешкаши хоҷагиҳои деҳқонӣ кардем. бо истифода аз тавсияи олимони соҳа кишоварзон беҳтарин навъҳои гандумро ки ба иқлими ноҳия мувофиқ аст кишт, парвариш ва истеҳсол менамоянд. умуман дар Бадахшон 151 шакли гандум маълум аст. аз 2000 метр баланд то 3250 метр навъҳои селексияи хориҷӣ, навъҳои маҳаллӣ қатъӣ ҳеҷ аз ҷиҳати ҳосилнокӣ баробар шуда наметавонад. мо зиёда аз 400 навъро санҷиш гузарондем. онҳо барои мисол мо навъи андозаи сафеда ки ишкошим аст ки вай дар Бадахшон аз ҳама зиёд киш мешавад. ягон навъи селексияи хориҷӣ вай қатъи аз ҷиҳати ҳосилнокӣ баробар намешавад, чунки худи ҳамин навъҳое ки маҳаллӣ ҳастанд онҳо процесси эволюцияро ҳамин ҷо гузаштанд ва ба хоку иқлим хеле мутобиқ шуда ба як шакли муайян даромада ба вуҷуд омаданд. барои мисол ино то 60
سنتینر حاصل داده میتوانند. موافق دستور سپارش‌های رهبریت عالی مملکت امسال از هر ساله دیده ساکنان دهات کوهستان با هوسمندی بیشتر به زمین رو آوردند، زیرا یگانه منبع درآمد روزگار در این نواحی زمین است که با استفاده ثمرناک و عاقلانه آن مردمانش میتوانند طلبات استعمالی خویش را قانع ساخته با بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی، یعنی گرفتن حاصل بلند از زمین کمی کوهستان ذخیره برای تیر ماه و زمستان داشته باشند. در فصل تابستان ایام فراوانی میوه و سبزیجات ذخیره محصولات با طرزهای مخصوص از جمله کنسرو کردن حاصل قطعه نزد حولگی برای استفاده در فصل زمستان به منفعت می باشد. وابسته به این در شهر خوجند از حساب حاصل زمین نزد حولگی و خریداری میوه و سبزیجات برای فصل زمستان هر گونه خورش و نوشابه ها را در شرایط خانه آماده و ذخیره می نمایند. تفصیلات موضوع در گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. مساحت قطعه زمین نزد حولگی ساکن محله نوبهار شهر خوجند قهرمان هاشموف 8 سوتیق را تشکیل داده در 6 سوتیق زمین انواع گوناگون نهال‌های میوه دهنده که سالهای پیش شنانیده شدند از حساب نگاهبین دائمی امروز حاصل خوب می‌دهند. زردآلو، شفتالو، آلو، سیب، نوک، انگور و دیگر نوع‌های درختان میوه دهنده در فصل تابستان اهل عائله را با میوه‌جات خودی ویتامیندار تامین می‌نماید. سرسبزی درختان حاصل خوبی آنها و کشت سبزیجات و دیگر نامگوی زراعت‌ها ثمره مهنت اهلانه اعضای عائله است که لحظه‌های فارغ از کار در ساحه‌های گوناگون، وقت‌های خالگی خویش، سحر بیگاه و روزهای استراحتی را برای آبادی زمین نزد حولگی صرف نمودند. 40 بیخ درخت‌های میوه دهنده در همین زمین ما هست. سیب، انار، شفتالو، نوک، олча، گیلوس، انگور. در اولی بهار بین قوتی درخت‌ها ما کارتوشکا می‌کاریم و دوم حاصلمو بلغور، قلنفور، پمیدور، بودرینگ و غیره می‌کاریم. استفاده ثمرناک زمین گرفتن حاصل از آن برای هر یک عائله که با محصولات خودی تامین می‌شود اهمیت مهم دارد. اهل عائله حاصل میوه‌جات و زراعت را بهره تلف نیافتند و استفاده در دوره زمستان کنسرو تیار می‌کنند که در این کار و طرز و اصول خاص ذخیره بانوی خانواده و دیگر فرزندان تجربه دارند. تا این دوره فصل تابستان که حاصل هنوز پوره جمع‌آوری نشده است، از پمیدار، بادرنگ، زردآلو، آلو، خورش‌ها، شربت و نوشابه‌ها بیش از 200 قطعه شرطی تیار و ذخیره کرده شده است و این کار ادامه دارد و ذخیره‌ها در انبار اساسی نزد منزل استقامتی نگهداری می‌شوند. همین بانک‌هایی که از من دیده استادیتون همین از باغ خودمو حاصل قطعه زمینی خودمو با حاصل از زمینی نزد حولگیمو با حال دوام دارد گرفتم. با فروشی هم میتونیم هر سال فروخته از همین بانک‌های ذخیروی برای آرد خریدن، روغن خریدن، پوشاکی مکتبی انجام‌ها برای بچه‌ها خریدن فروخته پولش زندگی استفاده میبریم. با یک قسمش ذخیره کرده زمستان استفاده میبریم. از طرف خواجگی‌های دهقانی شهر و ناحیه‌های ولایت همه روزه محصولات کشاورزی به شهر خوجند وارد گردیده در گوشه‌های فروش محصولات دهقان که در محله‌های شهر تشکیل گردیده است پیشنهاد ساکنان گردانیده می‌شود. آنهایی که در بناهای بلندآشانه استقامتی زندگی دارند و قطعه‌های نزد حولگی ندارند از محصولات پیشنهاد نموده دهقانان خریداری و برای دوره زمستان ذخیره می‌نمایند. مثلا ساکن محله 32 شهر خوجند توتینیسا یوسف بیکووا از بازار محصولات تر و تازه کشاورزی خریداری نموده در شرایط خانه کنسرو خانگی که بیش از 200 قطعه شرطی را تشکیل می‌دهد آماده نموده برای استفاده 7 نفر اعضای عائله در دوره زمستان ذخیره نموده است. با اندیشه توتینیسا یوسف بیکووا در دوره فراوانی و ارزان بودن میوه و سبزیجات کنسرو تیار کردن و آماده شدن و دوره زمستان بودجه خاندان را صرفه می‌نماید. چنین نمونه‌های استفاده قطعه‌های نزد حولگی ذخیره محصولات از طرف ساکنان شهر خوجند مثال‌ها زیاد است و این نشان از پذیرفتن پیشنهاد و توصیه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به استفاده ثمرناک زمین نزد حولگی ذخیره عضوقواری برای استفاده من بعد را می‌دهد که شهروندان اهمیت و منفعت ذخیره برای تامین عائله در دوام سال را درک نمودند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، شهر خوجند برای برنامه اخبار. در ناحیه جلالدین بلخی جمع‌آوری میوه ادامه دارد.
ҳосили фаровони мева имсол баёнгари он аст ки хоҷагидорон ҳам бозори истеъмолиро бо меваҳои лазиз таъмин мекунанд ва ҳам қисмати дигарашро ба хориҷи мамлакат содирот менамоянд. гузориш аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. боғпарварони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ садҳо гектарро мавриди амал қарор дода имрӯз аз боздеҳи ранҷ қаноатмандӣ мекунанд. дар ҳадифи дигар боғҳои меваашон содироти шафтолубоғи хоҷагии Сафар Ҷумаеви ҷамоати деҳоти Узун ки бо меваҳои шаъатбораш таи чанд соли охир сокинони мамлакат ва ҳамсоя давлатҳоро таъмин месозанд, харидорони хешро зиёд намудааст. بسیار خوب شد که زمین ها به اختیار دهقان غلطید. ما قدر زمین میرسه چه خیلی که من دیده شده ما هر متر زمین استفاده میبریم و چه خیلی من به هیچ جا محتاج نیستیم. من فرزندو در همین باغ خودمون خدمت میکنن. چند اعضای 11 اعضا داریم که دیگه من همیشه محتاج به هیچ جا نمیشوند. дар ноҳия аз ибтидо ба хотири эҳёи боғҳои шафтолу агар 100 гектар пешбинӣ шуда буд, имрӯз ин рақам дар доираи 300 гектар арзёбӣ мегардад ва ҳамарӯза даҳҳо тонна намудҳои гуногуни шафтолу ба дукону бозорҳои мамлакат пешниҳод карда мешавад. боғпарваронро ки имрӯзҳо кор хеле зиёд аст, баҳри ҷамъоварии ҳосил сокинони гирду атрофро ҷалб намуда, рафти ҳосилхондориро метезонанд, то ин ки меваҷот талафот наёбад. аз ин тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон деҳқонон ризоманд гардида, бо аҳли оилаи хеш дастаҷамона фаъолият карда, дар рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ ва ғанӣ гардонидани иқтисодиёти рӯзмарраи хеш саҳм мегузоранд. яке аз хоҷагиҳои намунавӣ дар ноҳия ин хоҷагии деҳқонии Назаров А мебошад ки дар майдони 5 гектар бунёд гардида, дар он 14 намуди шафтолу парвариш меёбад ва ба гуфтаи боғпарварон то имрӯз беш аз 5 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ гардида ба бозорҳои шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ пешниҳод гардидааст. در باغ ما 13 امسال 14 نمود شده. همینا از ماه خیری مای سر کرده تا ماه سپتامبر پیش و قفا مثال 2 نمود 3 نمود اگر بفضل با بعد یک ماه یا بعد 15 روز با دیگه نمودش. به همین واسطه ماه مای سر کرده تا سپتامبر همیشه باغ ما در میوه هست. боғпарварон ҳамасола бо истифода аз мушоҳидаву таҷрибаҳо баҳри хушсифат истеҳсолу пешниҳод намудани ин меваҷот аз беҳтарин навъҳои он дар боғҳои хеш парвариш менамоянд. ҳамин аст ки харидорон то ба имрӯз аз ҳудуди ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 3610 тонна меваҷоти гуногуни хуштаъмро харидорӣ ва содирот намудаанд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади пешгирӣ ва ошкор намудани қоидавайронкуниҳои ронандагон аз тарафи кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе чорабинии мақсаднок бо номи шартии пиёдараҳа баргузор гардид. дар натиҷаи гузарондани чорабинии мақсаднок якчанд ҳолатҳои қоидавайронкунӣ аз ҷониби ронандагон ба қайд гирифта шудааст. зиёдшавии бемайлони шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва аҳолии пойтахт, ҳолати таъмини инфраструктураи муҳандисии кӯчаву роҳҳо ва иншоотҳои бунёдгардида ба талаботҳои стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқ гардонда шуда истодааст. дар ин раванд риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон, одобу рафтори иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо ки ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги шаҳрдорӣ ба ҳисоб меравад, муаррификунандаи маданияти шаҳрдории ҳар як миллат мебошад. мутаассифона баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёт, махсусан ҷавонон, талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар намуда, воситаҳои нақлиётиашонро дар болои роҳи пиёдагузар, дар пиёдараҳаҳо, роҳҳои минтақаҳои истиқоматӣ таваққуф менамоянд, ки дар бисёр ҳолатҳо ба ҳаракати бехатари пиёдагардон монеагиҳо эҷод менамоянд. ҷо одамон мегзаранд, дахи ин малидо мегзара ва каляска айдасаи мошинаи ягон гузашта наметунанд. шумо дидед ҳамараро банд кардагиянд. мумкин нест қоида хат. бояд қайд намуд ки тибқи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, пиёдараҳа ҷузъи ҷудонашавандаи қисмати кӯчаи роҳҳо буда барои ҳаракати пиёдагардон пешбинӣ гардидааст ё аз он бо қитъаи сабзазор ҷудо карда шудааст. илова бар ин, таваққуф ва бозистии воситаҳои нақлиёти шаҳрвандон дар пиёдараҳаҳо зери биноҳои истиқоматӣ ба ҳаракати воситаҳои нақлиёти махсус ки сипоришҳои таъҷилию хизматиро иҷро менамоянд, монеагиҳо эҷод менамоянд. бо мақсади баландбардоштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо, пешгирии ҳолатҳои ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои минтақаҳои пиёдагардӣ, истиқоматӣ ва ҳудудҳои ҳамшафати кӯчаи роҳҳои автомобилгард,
таваққуфи нодурусти онҳо дар болои роҳҳои пиёдагард ва минтақаҳои истиқоматии шаҳрвандон ки ба бехатарии ҳаракат дар роҳҳо таҳдид намуда одоби шаҳрнишиниро коста мегардонанд. طبق نقشه چاره‌بینی های ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از 22 ایون سال 2020 تا 3 ایول سال 2020 در قلمرو شهر دوشنبه عملیات مقصدناک شرطی پیاده راه تشکیل و راهاندازی گردید. چاره‌بینی مقصدناک با استفاده از قوه و واسطه‌های دستگاه مرکزی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در کوچه و خیابان‌های اساسی شهر دوشنبه سعدی شیرازی، عینی، جبار رسولوف، سینا، علیشیر نوایی، سامانی گذرانیده شد. ضمن راهاندازی نمودن چاره‌بینی‌های مقصدناک و عملی نمودن کارهای ناظراتی عاید به پیشگیری حالت‌های بازیستی و توقف در پیاده‌راه‌ها نسبت 266 نفر رانندگان با دسترسی ماده 324 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده برای بررسی به مقامات‌های دخلدار ارسال گردیدند. از این شماره 122 حالت توقف نمودن واسطه‌های نقلیات در پیاده‌راه، 119 حالت توقف کردن و باز ایستادن واسطه‌های نقلیات در منطقه‌های استقامتی که به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانعگی‌ها ایجاد می‌نمودند آشکار و به قید گرفته شدند. از جمله راننده автомашин تمغه خونده الانترا رقم قید دولتیش 7589 جلیلوف خیرالله، راننده автомашин تمغه لکسوس رقم قید دولتیش 7010 مرادوف اسماعیل، راننده автомашин تمغه خونده سنتا رقم قید دولتیش 5092 خالوف فرقت، راننده автомашин تمغه تویوتا کارولا رقم قید دولتیش 0700 ولیف محمدجان، راننده автомашин تمغه ساتورن رقم قید دولتیش 1440 سلیمانوف حساری، راننده автомашин تمغه مرسدس رقم قید دولتیش 3665 رحیموف بهادور. 25 حالت توقف نمودن واسطه‌های نقلیات در پیاده‌راه‌ها منطقه‌های استقامتی آشکار گردیده توسط автомашин‌های اواکواتوری به میدانچه جریموی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دسترس گردیدند. راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از رانندگان واسطه‌های نقلیات خواهش می‌نماید که جهت تأمین بخطری اشتراکچیان حرکت در راه طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه را به پررگی رعایت نمایند و به حرکت بخطر پیاده‌گردان خلل وارد نسازند. چاره‌بینی‌های مقصدناک منتظم در کوچه و راه‌های پایتخت ادامه داده می‌شود. идомаи ахбор дар ноҳияи файзобод то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 350 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. эълони солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ дар ин самт муҳиму саривақтӣ буда имкон фароҳам меорад ки инфраструктураи деҳот такмил дода шавад. гузориши бобокалон аминзода аз ноҳияи файзобод. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи файзобод برای بهتر نمودن اینفراستراکتور دهات ساختمان 352 انشاءات معیشتی خدمترسانی به نقشه گرفته شده است که تا به امروز 218 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده. در دیگر انشاءات جشنی ساختمان انشاءات وسعت دارد. از جمله در مرکز ناحیه شهرک فیض‌آباد ساختمان بناهای بلندآشانه، مجمع‌های خدمترسانی، بناهای معموری، майдончаҳои варзишӣ идома дошта сохтмончиён ва соҳибкорон талош доранд ки иншоотро мувофиқ ба талаботи меъмориву шаҳрсозӣ бунёд намоянд. дар самти чароғонкунии кӯчаву хиёбонҳо низ дар ноҳия тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукми давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон айни замон дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ чароғонкунии шафати роҳҳо идома дорад ки шомгоҳон ба намои кӯчаҳои ноҳия зебогии дигар зам мекунад. бо боварӣ метавон гуфт ки сокинони ноҳияи файзобод бо дастгирии ҳамаҷонибаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми ҷаҳду талоши хешро баҳри он равона месозанд ки ҷашни муқаддаси миллиямон 30-ум солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи сазовор истиқбол намуда зиндагии хешро
باز هم بهتر دیار خود را آباد و زیباتر گردانند. در نهایت با مقصد بهسازی وضع راه و کمیونیکاسیون نیز تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. برای تعمیر و تجدید راههای محلی، صاحبکاران و شخصان خیرخواه کمر همت بسته برای مطابق ساختن راههای موجوده بین دهه‌ها اقدامهای سازنده را وسعت می‌بخشند. در دایره اقدامهای سازنده با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر کارهای سازندگی و بنیادکاری ناحیه فیض‌آباد راههای محلی نیز تعمیر و ترمیم گردیده در این سمت کارها ادامه دارند. باباکان امیرزاده، مقصد اخبار. در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه شهرستان انشاءات تعییناتی گوناگون مورد بهره برداری قرار داده می شود. انشاءات بنیاد شده دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ و معارف بوده باعث باز هم بهتر گردیدن سطح کار و خدمت رسانی در ساحه‌های مربوطه خواهد گشت. گزارش همکاران ما از ناحیه شهرستان. ناحیه شهرستان ولایت سوق همسال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده. سالهای صاحب استقلالی کشور خیلی پیش رفت و رشد کرد. ساختمان بناها بیشتر در دو طرف شاهراه اهمیت بین المللی داشته دوشنبه استراوشن بستان چناق مرکز ناحیه و 17 دهه خرد و بزرگ جماعت‌های دهات شهرستان و بونجکت خامد افراخته حسن و نمای ناحیه تاریخی را باز هم مجلل می‌سازد. امروز نیز واسه کوشش صاحبکار وطنی خسرو خالنظرov در کنار چپ شاهراه بین المللی مرکز خدمت رسانی و سودا با نام شهرستان مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات از مغازه، آشخانه، 14 حجره علاهده خوراکخوری و استراحت و مهمانخانه عبارت بوده با صفت بلند و استفاده از معماری اروپایی و ملی ساخته شده است. مهمانخانه در آشیانه دوم جای گرفته از 4 حجره یک نفره و یک حجره نو علا بنیاد گردیده دارای آب گرم و خنک و اینفراستراکچورهای دیگری یاردرسان است. فواره بزرگ سنگی و 170 متر طولانی راهروهای با سفالک‌های وطنی رویپوی شده و حسن بنای معاصر مرکز خدمت رسانی و سودای شهرستان نمای جذاب می‌بخشد. صاحبکار خسرو خالنظرov انشاءات را با مبلغ نزدیک 1 میلیون سامانی در 10 سد یک بنیاد نموده. نیت ساختن کاشانه حسن سرتر آشخانه را نیز نقشه‌بندی نموده است. مرکز از مغازه، آشخانه، جای استراحت، 14 حجره و مهمانخانه عبارت است. ما علیه صاحبکاران خالنظرها منتداری صمیمانه خویش را برای دستگیری غمخوری و محترم امامعلی رحمون اظهار می‌نماییم. نمای شبانه مرکز خدمت رسانی و سودا نیز دقت جلب کننده میباشد. صحن حولی وسیع با سیمچوب‌های موسیق و چراغ‌های روشنی‌اش بلند مجهز گردیده اطراف بنای مغازه، آشخانه، 14 حجره خوراکخوری استراحتی و مهمانخانه داشانه با سیمچراغ‌های هر رنگ آرای یافته‌اند. در بالای درآمدگاه اساسی سطر روان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی عمل کرده مهمانان را برای استراحت و فراغت دعوت می‌نماید. در مجموع این بنا شامگاهان ناحیه شهرستان را که به استقبال جشن فرخنده و مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز هم دیدنی و نظرروا گردیده است زیب و فرید تازه می‌بخشد. مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان ولایت سوق برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در ناحیه واسع با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران محلی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 6 مؤسسه تعلیمی ساختمان صنفخانه‌های نو ادامه دارد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه واسع با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وسایل تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای مساعدت به رشد ساحه و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت امروز در نزد مؤسسه تحصیلات منوی رقم 2 و 15 جماعت دهات بنام امیرعلی محمدعلی ساختمان بناهای نو تعلیمی ادامه دارد. در دایره چنین کارهای سازندگی و تطبیق سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات مذکور از جانب صاحبکار قربان میرزعلیov بنای نو مؤسسه تحصیلات منوی رقم 70 بنیاد گردیده است که انشاءات مذکور طبق نقشه سال روان مورد بهره برداری قرار داده می شود. امروزها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه از طرف صاحبکاران شخصان سخاوت پیش ختم کنندگانی که مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه را ختم کردند تعمیر و تجدید رفته ایستاده است. در سال خوانش 2019 و 2020 در دهه‌های دوردست ناحیه در مؤسسه تعلیمی رقم 24 دهه قرغاج، در مؤسسه تعلیمی رقم 32 دهه شوری چشمه جماعت خدای رجب و اینچنین در مؤسسه تعلیمی رقم 52 دهه گلدره جماعت دیوت بنای امیرعلی محمدعلی
муассисаҳои таълимӣ ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ ба истифода дода шуд ки ҳар се муассисаи таълимӣ ҳам онҳо дар ҳолати садамавӣ қарор доштанд. бо мақсади дастгирии рушди соҳа ва фароҳам овардани шароити лозима имрӯзҳо бо ҷалби соҳибкорон дар баробари таъмири муассисаҳои таълимӣ ҳамзамон дар назди мактаби рақами 437 ва 59 сохтмони бинои нав ва синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. то ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия дар қатори иншооти зикршуда якчанд муассисаи томактабӣ низ бояд мавриди истифода қарор дода шавад. дар ҷамоати деҳоти абу абдуллои рӯдакӣ муассисаи хусусии томактабӣ барои 320 нафар кӯдак сохтмон бо маром рафта истодааст ки ин бошад то 30 солагӣ ба истифода дода мешавад. инчунин дар ҷамоати деҳоти ба номи мирзаалӣ вайсов муассисаи то мактаби хусусӣ сохтмон рафта истодааст. дар асоси нақша чорабинии шуъбаи маориф ва корҳои омодагӣ ба соли нави хониш имрӯзҳо бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии соҳибкорон таъмири муассисаҳои таълимии ноҳия ҷараён дошта омӯзгорон иқдом гирифтанд ки то санаи 1 август корҳои таъмириро пурра ба анҷом расонида хонандагонро дар шароити бозам беҳтар ба таълиму тарбия фаро гиранд. идомаи ахбор. дастаҳои кӯктош, истиқлол ва хуҷанд дар даври ҷамъбастии марҳилаи аввали лигаи олии тоҷикистон ғолиб омаданд. 11 июл дар доираи бозиҳои лигаи олӣ дастаҳои футболи кӯктош бо Файскан, Регар Тадас бо Хатлон, Истаравшан бо ССК ва 12 июл хуҷанд бо Душанбе 83, истиқлол бо Локомотив Помири Душанбе байни ҳам рақобат карданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. даври нуҳуми чемпионати саросарии кишвар оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор гардид. ин бозиҳо 11-12 июл дар варзишгоҳҳои мамлакат доир гардиданд. 11 июл дастаҳои футболи кӯктош бо Файскан, Регар Тадас бо Хатлон, Истаравшан бо ЦСКА ва 12 июл хуҷанд бо Душанбе 83, истиқлол бо Локомотив Помири Душанбе бо ҳам вохӯрданд. дастаи футболи Истаравшани шаҳри Истаравшан аз дастаи ЦСКА бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. дастаи футболи Регар Тадаси шаҳри Туркмузода ва Хатлони шаҳри Бохтар байни ҳам рақобат карданд. ин бозӣ дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Туркмузода сурат гирифта бо натиҷаи 1-1 ба поён расид. баъди ин бозии ҷолиб дастаи футболи Хатлони шаҳри Бохтар бо 18 имтиёз ба ҷои сеюм фаромад. дастаи Регар Тадаси шаҳри Туркмузода дар зинаи 8-ум боқӣ хоҳад монд. футболбозони дастаи кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ дар бозии даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон дар майдони худ дастаи Файскаи ноҳияи воситаиро қабул карданд. ин дидор бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи мизбонон футболбозони дастаи кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ ҷамъбаст гардид. баъди ин ғалаба дастаи футболи кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ марҳилаи аввали мусобиқаро бо 12 хол дар ҷои 5-ум ба поён расонд. дастаи футболи Файскаи ноҳияи восита бошад бо 10 хол ба мақоми 7-ум фаромад. бозии охирини ин марҳила бо иштироки ду дастаи пойтахт дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе ва Локомотив Помири Душанбе ҷараён гирифт. дар ин бозии ҷолиб дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе бар дастаи Локомотив Помир бо натиҷаи 1-0 ғалаба намуд. баъди ин пирӯзӣ дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе бо касби 25 хол дар садри ҷадвал боқӣ мемонад. бо бозии байни дастаҳои футболи Хуҷанд ва Душанбе 83 марҳилаи якуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ ҷамъбаст шуд. вохӯрии дастаҳо дар шаҳри Хуҷанд доир шуда бо натиҷаи 1-0 ба суди мизбонон анҷом ёфт. ҳарду даста дар ин вохӯрӣ баробар сабқат намуданд, вале лаҳзаҳои охири вохӯрӣ Фирдавс Чахалов бо истифода аз паси ҳамдастагонаш ҳисобро кушода пирӯзии тимашро дар ин бозӣ басо мушкил таъмин кард. акнун баъди ин пирӯзӣ ноиби чемпионати ҷумҳурӣ бо ҳисоби 19 хол дар зинаи дуввуми ҷадвал қарор дорад. оғози дигари бозиҳои лигаи олӣ дар миёни моҳи август ба нақша гирифта шудааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайртан сиҳату хунобод бошед.